Кыргызстан боюнча республикалык менталдык арифметикадан олимпиада болуп бүттү. Азыр чыдамсыздык менен жыйынтыктарды күтүп отурабыз. Эми жыйынтыктарын жарыялашат. Ушул Чолпон атанын эң көрүнүктүү пансионаттар санаториясында болуп атат. Азыр башталганы калды. Эки күндөн бери балдар катуу таймашты. Бүт Ысык көлдөн, Таластан, Жалал-Абад, Ош областы, Бишкектен баар жактан келип окуучулар катышып атат. Саламатсыздарбы? Курмандуу бүгүнкү ательелер, Курмандуу чемпиондор өстүргөн ательелер баарыңызды күтүргөн. Бөлүнгөн Ысык көлдө көрүп турганыңызга, олимпиадалыктын экинчи күнүндө көрүп Чыдамсыздык менен кубанычтабыз дагы бирет. Баарыңызга да бүгүнкү бизде Сымыёва Азирине кош келиңиздер демекчибиз. Келер деңгээлде чыккан мына академия болса окуу борборунун олимпиадасында арасы эфирде участвовал дедиңиздер. Наших учеников, участников, призеров и победителей олимпиады. И приветствует педагогов, инструкторов, профессионалистов, помогает студентам постигать секрет простого счета. Мы приветствуем жюри, который корректно и честно и профессионально всех рассудила и расставила по местам. Мы рады видеть вас на церемонии чествования призеров и победителей Олимпиады. Еще раз добро пожаловать. Борьба талантов и умов происходила. Здесь нет обиженных и побежденных нет. Здесь эрудиция и дружба победила. Вы доказали в неподкупном споре, что надо все решать ценою знаний и труда, с образованием и горе нам не горе. С учителями и беда нам не беда. Прошла она ума отрада. Виват, виват, Олимпиада. Сегодня вместе мы опять. Сөз сүрді, Алматы ательелер учурдан пайдаланып, биздин олимпиадабыз өткөрүүдө өнүктүштүрүүгө ыраазычылык айтып кетели. Мына ушул сиздер эс алып турган, ушул жерде олимпиада өтүп турган Акмарал эс алуу үйүнө да ыраазычылык айтабыз. Колчоп койсоңуздар болот. Жана ошондой эле Академия, программирование академиясы Олимпиаданын жыйынтыгын чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Бу жерде өтө көп окуучулар катышты. Эки залга толду. Birinci, ikinci tur kova batırsanızlar, birinci, ikinci turda kaçkanlar. Oğru çok olsun, bir. Daha ne çok olsun? Çekmesin, hiç birisinin ata hece tadı teşekkür. Daha ne kalıyor teşekkür? Baldarızga. Jamandık, kampanya. İmansızlık, bardık, jaksabatlar gelsin de patologov görüntü aksın. Teşekkür. Aygena талантлы бала деген кыз бар бул жерде. Aygena бар мı? Aygena деген кыз бул жерде.
Жоқ, бұл жерде. Хамзат екен анда. Жалал-Абад облысынан Базаркулов районынан ыстық салам. Biz Bазаркуловдан келдік. Базаркулов просто işte алдарыңыздың мындай жеткізіп қатырсаңыздар ошондуктан мен неберемди алыптым бүт эле академия ростко катышкан жеткинчектердин баардыгына бүгүн жеңиш каалайм. Мен 60-га чыккан биринчи жолу келип атам. Ысык көлдүн өзү келип катышып кетүүчү да баардыгыбыз үчүн жеңиш. Сіздің әжеке балаңыздың аты кім? Қызыңыздың жауы болса? Абдиева Айке. Абдиева Айкен бар ғой бұл жерде? Абдиева Қол қол барыңыздар. Сіздің балаңызға да нәтиже кетсе игілік, чоң рахмат сізге. Саламатсыз ба әжеке? Давид, урматтуу катышуучулар, урматтуу батирлер, баарыңыздарга саламатсыздар деп айтабыз. Азыр эми уруксат этсеңиздер биз сыйлоо асебине акырындан өтмөкчүбүз. Баарыңыздар залда болуңуздар, сыртта жүргөндөр болсо дагы залга кирип бергиңиздер деп суранабыз. Уруксат этсеңиздер баарыңыздар менен амандашалы. Баарыңыздарга саламатсыздарбы деп айталы. Бүгүн мына көл берметинде өтүп турган олимпиадабыздын экинчи күнүнө баарыңыздарды кош келиңиздер демекчибиз. Уруксат этсеңиздер, биздин академия Ростко негизи эл аралык деңгээлде жүргөндүктөн уруксат этсеңиздер расмий чыгыш коюлуу. Очень рада приветствовать наших дорогих участников, призеров и победителей Олимпиады по ментальной арифметике. Мы приветствуем педагогов, чей труд и профессионализм помогает студентам постигать секреты скоростного счета. Мы приветствуем членов жюри, которые корректно, честно и принципиально всех рассудила, расставила по местам. Мы рады видеть вас на церемонии вручения призеров, чествования призеров и победителей Олимпиады. Уважаемые участники, и в честь Олимпиады, в честь награждения позвольте рассказать вам стих. Борьба талантов и умов происходила. Здесь нет обиженных и побежденных нет. Здесь эрудиция и дружба победила. Вы доказали в неподкупном споре, что надо все решать ценою знаний и труда. С образованием и горе нам не горе, с учителями и беда нам не беда. Прошла она, ума отрада. Виват, виват Олимпиада! Сегодня вместе мы опять! Браво! Учурдан пайдаланып, урматтуу достор, урматтуу чемпиондор, урматтуу генийлер, урматтуу таланттар, уруксат этсеңиздер биз жалпы көмөк көрсөткөн өнөктөштөргө сиздердин колдооңуздар менен ыраазычылык айтып коелу. Мына ушул Олимпиада өтүп турган жер, катышуучулардын жарым жартылайы мына ушул үйүндө эс алып атышат. Ак Марал конок үйүнө бир кол чаап койсоңуздар болот достор. Таланттуу катышуучубуз Сапардинов Эржигит Токтогул. Так, Эржигит, келе ғой, жақынырақ кел. Микрофонға, ырдайсыз сіз, Эржигит. Так, тишина в зале, полная тишина. Раз, даярсыз, и три. 15-tegi baladay көтөргөндө салмагы берген экен Кудайым берекелүү баланы көзү каткан багдөлөт көтөрүп алган 51. 51. Жоқ. Правильно, қол шапаңыздар.
Токтосунова Дияра комуз менен. Так, Дияра, саламатсызбы? Кандайсыз Дияра? Канча болду Академия Русуда окуганыңызга? 2018-жылдан бері қатысып келем, бір жыл карантин болғаннан кейін тоқтап қалдым. 2018-ден бери чет мамлекеттерге да чыгып келдиң, кайсы жака бардың? Дубайға бардым, Ош, Чолпонтайда бір жыл. Ай, Дубайга барып, стоп. Тише. Стоп, еще тише. Это не считается. Эльвиш? Ой, тур. Эльвиш? Так, дальше деньги даярбыз. Элүү жети. Туп-тура. Да, бир амал калды. Исмаилова, Каныкей. Ай, Каныкей, кандайсың, жакшыбы? Кандай, атың кем? Каныкей дейт го. Канча жаштасың? 10 жашта, Каныкей, ким менен келдиң Олимпиадага? Өзүң жалгыз, ай, Азамат, жүр Каныкей, кеттик анда, иштейбиз, даярсың, Так, ыр менен экен, 1, 2, 3. Вот потек пришел шляпа, день у папы выходной. Не ушел сегодня папа, значит будет он со мной. Что мы нынче делать будем? Это вместе мы обсудим. Сяду к папе на кровать, станем вместе обсуждать. И 65. 65. Туп-тура. Балдар, достор. Ким менен келдиң, Умар? Үй бүлөм менен. Вау, үй бүлө бар. Умар ата-энелер коча болсачы. Все. Ай, сен еще бир тууганыңда окуйт, Ну ладно, ойлоп калды. Кет. Даярсың, Раз, 2, 3. Белая береза под моим окном, принакрыл снегом, точно серебро и стоит 75. 75. Туп-тура. Так, балдар, тыныштыкты сактайбыз. Ростанын филиалы Кербен шаарында. Тагайбеков Байтур. Колчоолор Байтурга. Assalamu alaikum. Байтур, кандай жашыбы? Энди карап туралычы, тааныша. Канча жашка, канчага толдуң? 14-ке толдум. 14-ке толдуң, канча болду окуганыңа? Окуганга бир жыл болду. 1 жыл болду. Кайсы жактарга барып келдиң? Чет өлкөгө чыгып келдиңби? Чыгып келдим. Кайсы жакка? Тбилиси шаарына. Тбилиси, Грузияга. Ай, Байтурга кол чаап коела, достор. Так, даярбыз, Манас айтат. Да, Дастан айтат Байтур, Так, Байтур айтат, Дастан, Байтур айтат. Байтур, даярбызбы? Даяр болсок, внимание. Так, экранга көңүл бурабыз. Каттуу айтабыз, Кеттик анда. Кыргыз кыпчак элимдин кырылган өчүн албасам, кырчылдашып калмакка кызыл кыргын салбасам, Курманбек атым аттанган, курусун 75. 75. Туп-тура, колчоолор. Инструктору Телевалдиева, Тахмина инструктор чакырып коюп уруксат этиңиздер. Так, Базар Горбон, инструктор Шахноза. Телевалдиева. Сейчас, я... Шахнозаныкы берилип, инструкторубуз
Академия Роста Кирбен Ишалиева Имхан Аширбековна. Абдыгапаровна. Долчалар. Администратор Жолдошева Айгуль Исманалиевна. Общем, жалпы суретке түсіп қойыңыздар, жалпы келе сақафырдан орта отырып берсеңіз. Қанам, келіңіздер. Біроздар, Қырғыз Республикасының білім беру жаһатындағы ақ ниет өзірлеу емгеге, жаш буындарға терең білім, татықты талим тарбия бергендігі жана жігердеу қоғамдық ишмерлігі үшін Қырғыз Республикасының жоғарғы кеңесінің атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Басылова Сайракүл Капаровнаға. Жана жаш буындарға терең билим берип, татыктуу талим тарбия бергендиги жана жигердүү коомдук ишмерлиги үчүн терең ыраазычылыкка тапшыруу жогорку кеңештин атынан Калматова Айгүл Касымбековнага. Анан ошол жогорку кеңештин атынан грамота тапшырылат Акылбек уулу Курстан. Несмотря на то, что она имеет огромный опыт работы в государственной школе, она с легкостью перешла в частный сектор в Академии Роста и очень принципиально, очень пунктуально, очень точно всегда и качественно ведет свою деятельность, никогда никуда не опаздывает. Курстан – наш инструктор по ментальной арифметике в Джалалабадской области. Этот человек меня очень удивил во время пандемии, когда настало время, что мы должны перейти на онлайн-режим, провел колоссальную работу с родителями, с каждым из них объяснял то, что важно не пропускать занятия, важно переходить в Zoom, скачивать вот это приложение, как им пользоваться. Большое количество чемпионов именно у нашего этого инструктора было. От имени Джогорку Кеңеша тоже выражаем вам огромную благодарность. Спасибо. Азыр, урматтуу достор, биринчи Сүйлөө Аземет таланттуу Абакус конкурсунун жыйынтыктары менен биргеликте жыйынтыктарын ушул жерге Сүйлөө Аземинен баштайбыз. Анда эмесе азыр ушул белектерди тапшыруу үчүн Сүйлөө Аземине чакырылат Алабат облусу Алабука районундагы филиалдын жетекчиси Турсунбаев Улан мырзаны чакырып коюп уруксат этиңиздер. Так, Улан, кош келдиңиз. Караңыздар. Хон. Талант ва Абакус конкурсунун эң мыктылары Зияра. Так, Тагайбеков Байтур. Эресхолов Зухридин. Баштайбыз. Ошол азыр мен тапшыруу медалдарды жана кубоктарды тапшыруу үчүн Эралиева Нуржамал чакырып уруксат этиңиздер. Келиңиздер жолатка. Саламатсызбы жиге, кош келдиңиз. Так, анда эмесе Олимпиадада 3-чү орунду багындыргандардан баштайбыз. Мукарамова Мадина. Достор, батыраак кыймылдайбыз, достор. Нурбек. Жибек. Так, Уландалы Асылбекова Милена. Маматова, Тажимаматов Бекзат, Билал.
Курбанбекова Сайкал. Шермадинова Аяна. Алмазбеков Нуржигит. Айназик. Айназик, құттықтаймыз. Эргашев Тимур. Так, Тургумбаев Телекбек. Тургумбаев Телекбек. Пропустите, Телекбек. Абджалиева Ахмыр. Пермет. Кенчалиева Айназик. Адахан. Так, стоп. Кенчалиева Айназик бар бы? Кенчалиева Айназик. Здесь она? Айназик. Так. Бар бы Айназик? Награждение, балдар, еші қашықпай тұрауыз, бер қойылы беретілі, мақұл ба? Так, Айназик мұғалеме жетекшісі бар бы залда? Екінші орынды кемдер алды деп ойлайсыздар, ақырындан екінші орынға кеттік, достар. Так, Олимпиада Зысыкөл 2021 екінші орын. Тохонова Адеми. Ежекесілерге рахмат. Балдар, қалауыз ежеке. Балдар, остаемся, общее фото затем. Хорошо? Кенжелиев Айназик, давай, тұрағы. Тұрағы. Еме, екінші орынға, көңіл бірауыз, доктор, екінші орында бізде Тохонова Адемині шақырдық, келі ғой, Адеми кубоктарын алып келіңіздер. Адеми. Так, Адеми, бізде екінші орынды алған оқушыларымызға бізден өнөктөштөр. Кешеден бері мен айтып келетам, бұл хайп кейжи канцтоварлар, китептер магазини ушул экинчи орундарға алгандырга мына атайын китептерин даярдаган экен. Кол чай коюңуздар, тапшырып койгонга уруксат этиңиздер. Бексим экинчи орун Данияров Миңжаш. Миңжашыбызга дагы биздин өнөктөштө мынакей сонун энциклопедия Миңжаш. Есенбеков Эмир экинчи орун. Кийинки Болотбеков Бекназар. Абдураимову Абдулбори экинчи орун. Далее подарки еще начали. Итак, диплом вручается за второе место Османалиеву Билалиддину. Итак, Тоқтосунова Тияра. Кейинки экинчи орун бізде Сейдахматов Азимбек. Также вручаем от нашего партнера. Азимбек где? Сейдахматов. Так, пожалуйста, вручаем и сертификат. Так, обязательно готовимся, друзья. Так, Кирилл. Ага, тапшырыз. Так, второе место вручается диплом Искаковой Эльдане. Так, достаточно. Вторые места. Есть еще? Давай. Руководитель центра Токтол районунун жетекчиси Тохоева Кыял эжкен чакырып уруксат этиңиздер. Диплом Раева Мирзада. Дагы да болсо биринчи орун диплом Нышанов Алихан. Абдусаламов Шамурза. Алышев Артилет биринчи орун. Иллюзион Оюнзок. Жана ошондой эле биринчи орун Омошов Баяманга. Да бизде 3 орундан тышкары чемпиондор жана супер чемпиондор деген бар. Анда бизде азыр
чемпиондорду сыйлоо земине Чайрек Сыдыгалиева Эльмира Жиген чакырууга уруксат этиңиздер. Келиңиздер. Бекова Айпери. Звание чемпион вручается Рыскулову Зухриддину. Керимбекову Эрбол. Итак, супер чемпион Сатыбалдиева Акпермет. Ими Айтиран, наш партнеру, пожалуйста. Итак, звание суперчемпион Мамадьярова Альбина. Итак, звание чемпион продолжается. Не переходим еще. Звание чемпион вручается Джанышевой Елене. Звание чемпион вручается Халилову Баелю. Безден көштен топ Баелебізге болсын. Рахмат айтабыз, чемпиондор құттықтайбыз, қол жабыла біздің чемпиондорға. Батырақ чемпиондор Алиев Исламидин. Супер чемпион намы тапшырылат Бектурова Сумая. Иран компаниясынан ақысыз оқуға сертификат тапшырылат. Супер чемпион вручается Қочқорбаевой Ақманай. Супер чемпион намы тапшырылат, достар. Ергешев Арсен. Так, бізден кейінгі супер чемпион. Наш следующий супер чемпион. Внимание! Вручается за звание суперчемпион на 6-й Олимпиаде по ментальной арифметике Иссык-Куль 2021. Звание суперчемпион Қалмырзаев Барсбек. Жолдамыз санымесе Элиралық Олимпиада 6-й Олимпиадамызда суперчемпион намын алған Абдиназаров Нұртилек. Итак, уважаемые друзья, давайте 2 шага назад, да? 2 шага назад. Там атқажыламыз. Жиынтықтағы супер чемпиондарға рашылығызды айтабыз. Құттықтайбыз. Сейчас, дорогие друзья, уважаемые чемпионы, гении, наши таланты, также попрошу вашего внимания. Классно отдыхаем, классно провели вручение. А сейчас также позвольте озвучить благодарственное письмо. От имени Центра интеллектуального развития Академии Роста выражаем глубокую благодарность коллективу Центра отдыха Акмарал за взаимовыгодное сотрудничество и поддержку. Ағайымызға сөз беріп рұқсат етіңіздер. Момбеков Алымбек ағай, қош келдіңіз, саламатсыз ба? Құрметті оқушылар, бүгін мен Москвадан 2-3 күн бұрын келгем. Ушунчалык Кыргызстанда жан дили менен катышып, ушул менталдык арифметикадан уюштуруучу тапшырып койсом, сиздердин атыңардан ушунчалык жакшылыкка уюштурган жигиттерге, ушул сай каласын Бекмалдайга окшогон биздин кыздарга ушул немени тапшырып коеюн. Анан кийин сай каласын сизге тапшырам. Анан муну тегерек тапшырайын деп атам. Бул тегерек менен магниттик жайгашып учуучу аппарат чыгат. Сиздер сыртуу дүйнө дегенди Алымбек Момбеков деп ачсаңар, бүт баардыгы жазылган. Магнит менен учатаган учак курал мисмиттик деп аталат. Ушуну сиздер эмнеде жайгаштырасыңар. Мына ментальный арифметикадан менин кошумчам Кыргызстандан атайын ушундай кошумча. Ушуну менен республикалык арифметикалык, менталдык арифметикалык олимпиада бүттү. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Уткан балдарды куттуктайбыз, буларга ийгилик каалайбыз, катышкан балдарга дагы ийгилик каалайбыз. Мындан ары келечекте дагы көп утуштарга ээ болуп, ийгиликтерге жетишин каалайбыз.